Mawungenabuthongo nje hambe ku-TikTok. Satanism leyanto okutshele mina. Hayibo. Satanism leyanto okutshele uTikTok akulalwa. Akulalwa kutshele. 6 to 6 lapha nakulalwa. Thole bonke abantu bengalele bayahlola abahlolayo sekukhona nabathandazi ke manje abakhona. There is nothing wrong ngabakwenzayo. Kodwa iqinisa kube ukuthi phela musa wena ukuthi kwi-platform okuyona angimusa ukuthi mina ngihlolele abantu abawu10 kodwa ngibahlolela ukugula okukodwa. Sengiyaziwa nje njalo ngoba ngihlale nge-live ukuthi mangizoqala ukuhlola ngizothini. Amanga ke lawo ke. Uyabona? Yeah. Funa indlozi ke liphambuke nje lithi uyazi wena wakwashonelwa ingane ngosuku oluthize endaweni ethize. Uyabona? Akukhulumi wena lapha ngoba mawuhlola ubuza lo muntu ohamba naye. Ubuza lento yakho ukuthi lento engizwayo ngabe iyona na.